سلاوتان لەبێت بە نمایشی یەکەمی فیلمی بووکی باران نوێمین فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دووهۆک دەست پێ دەکات. دیسکی هونەری کورسات نیوز لێرە لە دووهۆکی دەلال ئامادەین و ڕووماڵی فیستیڤاڵتان بۆ دەگوازینەوە بە میوانداری مەسعود عارف و تەبێژی فیستیڤاڵ حەسەن عارف سەرپەرشتیاری ڕاگەیاندنی فیستیڤاڵ. زۆر بەخێر بێن. نوێمین فەرشی سووری فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی دووهۆک بۆ کێ ڕاخراوە؟ دەست پێکێدان گەلە بخێراتن سەرچاوە بوو نەهەمین فیلمە فیستیڤاڵە دووهۆکیان نێودەوڵەتی وەکو ئاشکرایە کو نەریتێ فەرشێ سوور یان بەرکا سوور di dîrokê da em bêjin ji nav girîka da dest pê kiriye piştî wê berî nêzîkî 5000 sal li şaristaniya ta Babilon dîsan ev ferşe hatiye raxistin bû kesên rêzdar bû kesên ku em bêjin ji hejî wê ferşê dîtiye ve yan paya bilindiyek da kesatiya. Di dunyayê jî da di her salên 1920 were وەکو دیار di Hollywoodê da paşan di çendîn em bêjin buya nerît di filme fîstevalan da hatiye bkarînan wekû Kanê wekû gelek welatên diyên Ewropî welatên Efrîqî welatên Amerîkî ber vê jî da buya etîkêtek ku em jî salane vê etîkêtê bikardîne ve di nava filme fîstevala duhokê da ev sala da bêguman hatiye raxistin destpêkê da bû dadwera ku ji 20 kesa pêk tê ve dîsan jî bû jûriyê ku 4 kesa pêk te bû bure bû seleksiyonê yan ku lijne helbijartina filma paşan bû hemî filmên bejdar yên beşên Kurdî û beşên biyanî wate her filmekê çûye di fînalê da yan çûye pêşbirkiyê da ku xelatî bi destê xwe bibînîtin hemiya mafê heyt evrûke dal ser ferşê sor rê ve biçîtin rêzgirtin ve. سپاس. کاک حەسەن ئەو فیلمانەی کە پەیوەندیان بە فیستیڤاڵەوە کردبوون کۆیان چەند بوو و چەند لەو فیلمانە هەڵبژێراون بۆ نوێمین فیستیڤاڵ؟ دەست پێکی بخێر بێن سەرچاو بۆ دووکا دەلال ئێکی هەیڤا شەش فیلمە فیستیڤاڵە دووک هاتە ڕاگەهاندن و دێتەکردن بۆ دەمێ سێ هەیڤان دەرگای وەرگرتنا فیلمانی ڤەکری بوو دوی ماوەیدا نزیکە 570 فیلمێت بیانی کوردی هاتنە پێشکەشکردن ئەوەش بلی ئەف سەرجەمەش بلی وان فیلمên تیمên me hunερî çûn fîstevalên cîhanî geriyan û film înayn ji vê jimarê 570 filman nêzik 200 Kurdî bûn 7 jî biyanî bûn piştî lijna seleksiyonê filme vavartîn û helbijardîn ji ku va filma hemiyan 98 film de pişikdar bin bo geranehê ji van 98 filma 47 Kurdî ne dîsa 51 biyanî ne ji van 98 filma 55 film çûne pêşberkiyê ku de pêşberkiyeken bû dezveyna xelata 27 film Kurdî ne dîsan 28 film biyanî ne helbet her sê beşên xwe ve kurta film dîkumentarî dîsan filmên dirêj. کاک مەسعود بۆچی پرسی کۆچ و بەجێهێشتنی نیشتیمان بابەتی سەرەکی فیستیڤاڵی ئەم ساڵە؟ بله وەکی زانن ساڵانە نەریتەکە کو بویارێکە گەرم بویارێکە گرنگ di jiyanê da tête helbijartin ku ew foksa fîstevalê dikevîte ser sala par da bîrametêtin li ser parastina jîngehê bû jîngeha dunyayê jîngeha serxwezayî li ser hewayî li ser bay û herêma Kurdistanê jî dat ev sala da foks kete ser koçberiyê yan awarebûnê ber ku em bînîn evrike dunyayê da mirov rêjeyeka zêde awaret bine ve bi taybet ev cengê hatîne berpakirin çi cengê em bêjîn Rusya û Ukrayna bîtin çi em parçelmeyên dîn Kurdistanê bîne ve roşhelat bît roşava bît ta di nav me xwe jî da salaneke ev pirse çi sedemên ekonomî bin çi sedemên politik siyasî bin wate mirov wexta ciyê xwe têlî ji neçarî hêlîte ve em hemî gelwê çendeyne ku hemîşe mirov bi tenahî bijîtin ser axa xwe serberzî bijîte ve ber wê da wexta danostandin hatiye kirin me dît ku ev bûyera koçberiyê yan awarebûnê bûyereka geleka giring e sedemeka geleka giring e ku vê bête behskirin ji ber wê jî ev sale biryar hate dan ser awarebûnê yan foksa fîstevalê li ser awarebûnê bîte. گرنگی فیستیڤاڵ لە هەرێمی کوردستانە تا چەند ئومێدبەخشە؟ بەێ ڕاستی فیلمە فیستیڤاڵە دووکە نێودەوڵەتی گرنگێکە زۆر هەیە بۆ سینەما کوردی گشتی بۆ سینەماکارێن کورد ئەگەر ئەم ساکێنە فیلمە فیستیڤاڵە دووکێ بتە جەهێک بۆ لە هەف گەهشتنە هەمی سینەماکارێن کورد هەر جەهێکی دنیا هەر پارچەکە کوردستانê بۆ هەندێک دەمێت ڕۆژانە فیلمە فیستیڤاڵە دا tên gehneekî li vêrê proje xwe alûgor dikin dîsan hevniyasîn pitir çê bir dîsan jî فیلمە فیستیڤاڵ rêkeke بۆ hindێک ku
فیلم سازی خورتر لبید آنکو برامینان فیلم کردی باشتر لبید وکو برینگه دیسان و فیلم فستیوالا دوک وکو پرکیه بو هف نیاسینه ناو بینا سینماکارن بیانی ناو بینا سینماکارن کرد دیسان و بویا اگر کو گلک جاران فیلم سازن بیانی هادینه دهو که پشکداری فیلم فستیوال بوینه بویا اگر کو لوکیشن دهو دیدیا و کو لوکیشن که باش بو وینکرنا فیلمت خو هر بیچنه چندی فیلم بیانی هادینه دهو که وینکرینه وجی صدام زیادتر یعنی همچین بیشین فیلم فستیوال دهو که وکو پرک آلوگورکنا کلتوریت نابینا کردستان جهان دان دیسان جیل هفگهشنه که بو همی سینماکارن کرد کاک مسعود او ئاستەنگیانەی کە ئەمساڵ هاتۆتە ڕێگاتان بۆ ئەم فیستیڤاڵە کامانە بوو؟ بله بێگومان ساڵانە ئاستەنگێکە geleka سەرەکی کەویتە پێشەمەدا ئەو ژی ئاستەنگا مادیە ئاستەنگا پەیداکردنا پارەیە باوەڕ بکە gelek کار تێن ئەنجامدان وا بەشادا هێشتا چ بڕیار نەهاتیەدان کە ئەو پارە بێتە مەزاختن بۆ فیلمە فیستیڤالێ بەروێژیدا ئەس باوەرم ئەو ئێک ji ماسترین وەکو بێژن وان کوسپایا کو کevne dersîgê karî da berku ez xwazim vê çendê rûnkeme ve fîsteval nêzîkî pênc qonaxa da derbas bit qonaxayekê meha şeş da me ragehandibû ku di fîstevala duyêkê te ragehandin qonaxa duê vavartin û helbijartina filma ye qonaxa siyê qonaxa pêş vekirina fîstevalê ye mesela Kepelûk ye mêvanin ragehandina filma ye ew filmit ku çine beşên pêşbirkiyê da ew filmî bêne nimayişkirin qonaxa çarê ev rûye ku dê fîsteval ê te vekirin qonaxa pêncî rojan fîstevalên ev dimahî hatina fîstevalê ye bû vê tarêxistineka geleka baş bêt divêtin tu îmkaniyata xwe bizanî berî wê da bişê kalitiyeka baştir fîstevalê encam bide ve li cê daxeya salane ev pare diristî naete mezaxtin yan biryardana wê di wextekê ku pêş fîsteval bête kirin da nabîte biryareka nêt ji ber wê da rengê heta berî 20 roja me nezanî kadê ev pare êne mezaxtin ya nayne mezaxtin ew tem dikevîne strêsekê da ber wê jî rengê ew jî du labin ez heskê em televizyona ve da vê bêjim hinek layên hene wisa hizb kene ve boçî fîsteval bajêrê dihûkê bît me gelek cara ev gengê şakiriye ve ku fîstevala dihûkê ne derbirîne ji dihûkê ne ya dihûkiya ye ne ya herêmê bitine ye fîstevala hemî Kurda ye fîstevala ser her çar astê her çar parça Kurdistanê tê tekirin wate me gelek cara gotiye ve her biraderek her sînemakarek her parçeka vî welatî her bajêrekê vê herêmê divêt xwe xudan bibînte ve û her fîstevaleka dî ya ne tenê sînema ya her buwarekê dî jiyanê bibîta sedamayê çendê ku civakê me pêş kevît divêt em hemî destek bîn û harîkariyê bû bikeyne ve çunke nemûmkin e çi dijmin nayên harîkariya me bikin eger em xwe harîkariya xwe nekeyne ve ber wê da piraya televizyona we ez bêjim û bername we ez sîvîdarim mentalêta me me jiyê me baştir kar biketin ev fîstevala Kurda ye fîstevala Silêmanî ye fîstevala Hewlêrê ye fîstevala Kerkîk ye fîstevala her çar parçên Kurdistanê ye nav dihûk bes mal ya Kurda ye fîsteval milkê hemî sînemakar û hemî civakê Kurdistanî ye destan xweş be wate sînemakaran جگە لە سینەماکارانی دووهۆک مەبەستم شارەکانی ترە چۆن بەرەوپیری ئەم فیستیڤاڵەوە دێن بەێ ئەوە بۆ دەمێ چند ڕۆژەیە شێوەیەکی منصف هەر جهێکی لە هەرێما کوردستانە یان هەر سینەماکارێکی کاری سینەما ڕۆبن مەداخواست کردینە و بێن وەکو میوان پشکداری فیلمە فیستیڤالê bin heta ku gelek sînemakarê Kurd hene bû nimûne li Erbîlê Silêmaniyê û her çanda film jî nînin pişikdarî nav fîstevalê de hebit lê me mêvan kirîne bên ji ber ku filme fîsteval ya sînemakare û divêt her filmsazek yan her sînemakarek cihê xwe vê fîstevalê da dibînin ji ber de bê wekî bêjin bê ferxwecidahî û bê her tiştek yani em şên bêjmeteş hemî cihên Kurdistanê evrûke sînemakarê me Kurd pişikdarin û dê wekû mêvan pişikdarê filme fîstevalê bin کاک مەسعود ئەرکی وەزارەتی ڕۆشنبیری لە جێبەجێکردنی ئەم جۆرە فیستیڤاڵانەیە لە چیایە؟ ڕاستی ئەرکێ wê divêtin ew dakokiyê li servî mafî bikete be çikî wekî me bûye rastî cora û cor e salekê dikin salekê nakin salekê digelin salekê dijin ji ber wê jî min got
اف منتالیتا پولیتیک سیاست رنگ و کاریگری خو کربیته و اگر نه اول پروژه که دیرو درجه برای سندیکا هنرمندا و توی سردمی دا برای وزیر روشنبیری و رهبر گشتی باجر دو که اف پروژه هات یا پسند کردن که فیستیوالا سینمای باجر دو که بهتر کردن هر فیستیوالا که دیل باجر که دی بهتر کردن بر وجی دا پراستی ام و هیوی دا خواست که نوشت کی نشه بود یا اول نملک چلان سیاسیه اول نملک چکسایه اول ملک نتواکیه ملک هرمکیه بروی دا پیتویا وزارت روشنبیری پتر خماندی بکتبه پیتویا پتر دا کوکی سری موافی بکتبه و همین موافقی این چالاکی یان بویرن ج چالاکی ماستر فیستیوالک نبچه چالاکی بهتر بر خودان لوجی مجهود وکو برینو که نتنی ارکی وزارت روشنبیری ارکی همین دولمند وی ولاتی دا او دولمند سایه سری وی ولاتی دولمند بوی پیتویا خود کلتوری خوب کت خودان خود دنگی خود رنگی خوب کت خودان بروی دا هوار و دنگ ما بوی چنده سینما کارت ما همی خلب کنه خودان چون که براستی پوزیشن نگرینگ از به فیستیوال دا اگر هاتو افریقا یک سروک بیتن فیستیوال دو که بدرجه نه سال دیار که تانو که 4 سروک فیستیوال چه وینه پوزیشن همیشه هاتی نگورین در سال دا سلکشن فیلم سینما کار که ما که کبراز محمد باجر سلیمانی هاته ناف فیستیوال دا باجر هبلری که حسن علی هاته ناف فیستیوال دا و تا هم همی بزابط کینه و ولی بیت و فیستیوال دو که بیت فیستیوال که نتوایی پاش که بیت انترنشنال او سینما کارانه یا او میوانانه که لفستیوالی پیشوترا بجداریان کردوا ران چون بو برانبر به فستیوالی نو دولتی دوها بله الگورای زارده و گلک سینما کارن بیانی یان ید مبخوت کرد و بشکدار بند بره دمت هنو او سرداری ام دیال کینو او برهویت ام بود کینو او میوانداری ام بود کین پراستی گلک جت رازینه و هر چند داد بجن کو کوالیتی که گلک باشه فیلم فستیوال دو که کوالیتی و گلک برزه حتی الروشهلات آنوین بجن یعنی آست گلک اف فستیوال الروشهلات آنوین مینا یا مصر یا سعودیه یا دبی بجن یعنی چشوی آسی کم ترینه و او سرداری ام دیالوانات که اینو یعنی ایکش آرمان جد ما دمی که ام سینما کاری که بیانی دخواست که نوره بهنده کش مرازی بد ام هر رخوش کرنه که بود که شلای پیشوازی کرنه داد رای خستنه داد اینانو برنه داد حتی گله اجاره هم گشتا بوجت یعنی بود جهن شینواری بود جهن گشت و گذاری بهنده که دهو که باش ببینن بلکه پاشاروش داد دهو که بخوب حل بجن و لوکیشنه که دیار کو بین فیلم تخل وری چکن یعنی سرداری که گلک پرفکت گلک پرکوبک گل هر میوانگی دیده گیرن و همیشه چه کسی هاتیه ویرو چوی گلک راضیه و مدحت فیلم فستیوال دو کت کردن. با جال فستیوال پرسیاری کی ترکم روتی سینمای کردی چون بین؟ رنگ اف پرسیاره گلک آمازون بیتن پروگرامی که تایبت ویتن که هم بحثا ویچه کنه و سبب و صدم چنه اگر چنه که سینما کردی آیا پیش کردنی دا پاش کردنی دا از خوب گشبینی لسینما کردی دنیرم اگر هاتو ناف کوانه که دا ما جار سینما کردی هیان منینه لبزابن سینمایی که رنگم تا که ولاد بین مکیانه که سربخونینه لی ما حولو بزابتین که ما سینما که سربخواه بین شما ما سینما سربخواه بین که هم ناف کردی کرنا سینمایی بیجین چون که هم سر آخا خو وان فیلم ساست که اینه با هم به امکانیات خو وان فیلم ساست که اینه با بابت و زمانن و فیلم کردینه و تا همو دنیای دا وقتا تو بیاری تو پناسا فیلمی که بینی اف مرجع پیدن اف مرجع هموش فیلمت مد گیرن لوجی اگر هاتو هم براورد که اینه و فیلمت اف ساله دا او بری چند ساله بینا چکرن پراستیجی پیشکفتنه که باش قوه دیتیه جد الخوشیه چیه در هنر ما ين دیاسپورا یعنی اوروپا در هنر ما الباکور کردستان در روشالات کردستان لباشور کردستان هر یک پارچه که داد جید لتدبینی شرکه هنریه بزاوه که کبشن آست فیلم کردی برز نشاد دنیا بدنه برویجی دا تایبت افساله دا اب تایبت کرده فیلم من آسته که گله که بلند دیتن که اسپاسیا وان همو در هنرات کم هنده خمخورن سینمای براستی سینما چکه که گله که کاریگر و گرینگه بوما کردا که هم بشین ده همی دنیای دا خو به دینانی آسین لوجی از بینم رجاء که باش پیش دا چویا اسیمی دارم همو لانو امکانیات مادی هبن همیشه هم فیلم کردیم باش و آزبرز ده دنیای دا و تحریم خدا ببینیم هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازین چاوەڕێی فیلمە جوانەکانین کە بیبینین سپاس بۆ ئامادەبوونتان خواتان لەگەڵ